Heru juga gerak ini. Sabil. OPK juga gerak ngikutin Heru. Cari. Gerak terus kiri. Hendra kiri dikit lagi. Kiri terus. Emnur. Mundur. Siapa namanya? Papa izin. Enggak. Yupi. Si ini. Andrio maju ke sana. Mas Hendra ke sini. Nah, Hendra. Awas, Wan. Awas, sini. Terus. Hati-hati. Jongkok. Hendra jongkok. Jongkok, terus. Lagi. Terus jongkok. Hendra tarik pelan-pelan Hendra. Hendra yang jongkok. Hendra tarik pelan-pelan. Heru tarik ke depan. Hendra mundur lagi. Jongkok mundur. Pelan-pelan. Oke, yang pelan. Terus. Op. Emnur tarik sedikit. Tarik, ya. Emnur ke bawah. Terus. Awas. Mas Abio. Emnur tarik lagi sedikit. Op. Ya, Mas Abio ke bawah. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ada sedikit. Yubi. Hendra naik. Maju dikit. Maju. Dikit. Maju lagi. Maju ke sini. Ke sini. Yap. Op. Tuang. Ini yang bawah si Om. Emnur dia. Mama Eko. Tarik, Mami Ke. Kiri. 5 menit lagi. Mama Eko sama Tidur, Yubi. tarik. Ayo. Hendra tidur. Perlawanan. Mama Eko ke kiri, Yubi ke kanan. Tahan lagi. Ya, terus Om. Tarik. Terus. Enggak boleh. Terus. Hendra maju dikit. Terus Hendra maju dikit. Hendra maju ke depan, Pak Sambil ke kanan sedikit. Emnur tarik ke kanan. Kiri sedikit. Kiri sedikit, Om. Yupi angkat dikit dulu. Ruby, Bapak Izin, Andrio, Heru, Mama Eko, gerak sedikit. Satu langkah. Mana? Kiri. Sedikit. Sorry. Udah gini aja terus. Maju. Hendra, tunduk Hendra lagi. maju dikit. Hendra ke bawah. Ini posisinya. Posisi kayak gini. Posisi kayak gini tapi diputar. Ayo, digoyang dari bisa. Ini harus yang bawah harus ngangkat. Si Hendra agak rebahan dikit. Hendra, rebahan. Merayap. Mundur. Sorry. Nggak bisa. Lewat. Ya. Terus. Ya buang. Heru, tarik. Nur, bangun. Hendra geser dikit enggak? Hendra, bangun. Geser dikit. Nggak bisa, mentok mati. Geser. Enggak. Keluar malah jauh. Jauh. Masukin ke kanan.